Kathasha mwanya muno kiewe mutegere Weru TV no ntuboko na kanya gakwatana batu kindeto chia Weru tha mwanja mbeto awini wa Kenyero. Tukiambiriria ni ati DCC Wegembe Central Hassan Bule no reti akari gutiriba wichumiria wichiandikithia na mubango ya SHA na bakathikira ntu baraba kwithira bakiaria mawe okonia mubango yonkulu kino reti ya SHA utiriba kwithira bakimenyera na boka itene kaba irotha ya brato tariru mwandiki wetu Andeto Nicholas Chabari. Kila mtu akiwa registered, baada ya hapo kuna ile ukaguzi wa uwezo wako. Utakuwa unafanya nini? Utakuwa unalipa kulingana na uwezo wako. DCC wakangeta to Hassan Bule na oreti anto ibathina na kwibandikithia akire mubango ogwa abima aya ugima abamwire ya SHA nikenda abathina na utungatiro abatena akinyamara no kire gekona utungatiri ibogima wa mwire. Contribution yako ukijisajili unafanya nini? Inakuja kuimprove zile taasisi za hospitali hapa, zahanati. Because kila mtu anachangia 900 kila mwaka. So the more we register, the more the facilities here will be what? Will be improved. Kuringana noe, antu ibabatiri kwithira bakirekana na ndeto cia siasa iri kuthina na kubuthiria onto bobo bwa SHA akiuga thirikari itiomba kwithirwa yerekithiritie antu obayo bantu atariega. Siasa iweke kando. Afya yetu ndio na hakuna wakati serikali inafanya nini? Inapeleka watu yake katika shimo ikiwa inajua ya kwamba inaenda kuangamisha watu. Lazima mbele ya Mungu serikali inajua ya kwamba lazima ichunge afya ya taifa lake, elimu ya taifa na wananchi yake. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi na tusikize siasa ambaye haina maana na siasa duni. Kuma Kangeta Gembe Central, Petan Class, Chabari. Tugita mbere ni ati munini wa Chibo wa Kia Miogo sublocation Martin Muliongi na alikitheti akari ati okulukira ngwataniro yawe na akari o amwe na atongere ba mature ibatirete bakwithira becokaniria ukaria burabu ithirete aborete kwa kaita kara ya nkulukina kuromba shiari kwithira bakimenyera anaboru thene ro. Akiaria Chibo Kia Miogo sublocation Martin Muliongi ariuga kumania na ngwataniro yake na aturi bombete kumatio kariara wambabo nyiyanyete guntu guko mbuge batwe ruterora security itung'ang'enwa kumbigika especially na ndaja ntura yetu ya karanene kwitha kuna subunit mugwanja na subunit uchonthe itumbete coordinate bwaga na aturi itumbete coordinate na area managers betu na nyumba 10 na itwagichete area yetu isasawa iromba ryake kire aturi baringage riboti mapema rira bononto butakwereka ntura ni kengo chonko ni burutho na mpui ekira mpomba kuromba kariba ntura chonthe mbere kwitwamba tukumira kidogo twa wamba ng'ombe kwina twamba tungi twa nguku lakini information iwe itekoretwa kwagirite turirwa into biyerwe tene na inkuburomba tafadhali anto ibareta information ke batwe kintu keiwa bukareta information na bachoka bugeta ku report nyako polisi ekenda polisi nabo bomba gutukaria na njira yagirite na mburombe anto bara bate kuingira ng'ombe chiwa bakutheka kienine ibaba utuma ng'ombe chiwa nontu muntu arija gethera ng'ombe theki kienine akomba gwitanio na ni ng'ombe ichi akirobwega nguku ichi akirobwega na anto bakamama muno ibakaraye ntura yao nontu muntu abati gwikaria wengwa Nkuruki Muliongi na kuromba chiari amwe na atongoria ba makanisa kumenyerana kagitanika kabari rutha na uni karankiuga ana bethera benjarene cha muchiari reba umake mwarimu ana boi bakarue ana boi bethere muchiari ke ba monitor na raba gwita na bombe ku monitor nya uraba gutumira thimo nontu ana iba kuthuku ithimo nontu bagutega mantu jatiagirite ndombe achiari muntu naye muchiari na akaria mwana ora kwagirite kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Weru TV nio kambitaga ki Mutegi Kongina kuni ati aciari na ntobange iboretwe kwinyilio wandi bwamite kiaritwa enjire mweyo kinyanilia kiroto kia thirikari bakianda mitindeni ya skuru ya primary ya Karurumo habitha bathirikari na wati barubangi bakithomo ibatariritie maweya ya kumenyera rira.
Aciari nĩ maratarwo kũthomithia na kũgwanĩrĩra ciana ciao kũvanda mĩtĩ na njĩra nene makĩria rĩu cukuru ciĩ mvinge. Kũringana na County Director of Education thĩinĩ wa kaunti ya Embu, arauga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũkinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa mĩtĩ vũrũri-inĩ ĩrĩa ĩgakorwo ĩ mĩvande ĩgĩkinya mwaka wa 2032. Wakati huu tunapojiandaa kufunga shule, tungependa kuwahimiza wanafunzi waendelee kupanda miche, hasa katika manyumbani mwao, kwa sababu wanaenda kujiunga na wazazi wao. Tunawaomba wapeleke ujumbe huu kwa wazazi wao, na hata wazazi wasikize wanafunzi hawa pia wanapowaletea ujumbe kwamba tupande miche. Si miche tu zipandwe katika shuleni, lakini hata nyumbani. Gũkũ kaunti ya Embu ĩrĩ mũvarire wa mbere thĩinĩ wa ũvandi wa mĩtĩ ĩno makĩria thĩinĩ wa masukuru. Total in schools we are working with 22 schools as centers of excellence. Already we have rehabilitated or we have planted more than 16,000 trees together with our partner Kenya Scout Association. And in those schools also we have been able to teach young people about regenerative agriculture, climate smart agriculture, and with that we have set up sectors of excellence in all those schools. Gũkũ ũvandi wa mĩtĩ ya matunda ũgĩkagĩrĩrwo makĩria kuona nĩ ĩrateithia thĩinĩ wa kwagĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ wa arutwo aya. Ũhoro wa mĩtĩ ya matunda naguo nĩ tũrekĩrĩra mũno, tondu ona tukihandaga mĩtĩ nĩ mũĩ mĩtĩ ĩthiaga mĩaka ĩno mĩingĩ. Nĩ tũrenda ũhoro wa mĩtĩ ya matunda tondu rĩngĩ nĩ ya mĩaka 2, mĩaka 3 ciana ikambĩrĩria kuona matunda na ikanjia kũrĩa matunda macio. Na ciana ikionaga matunda nĩ ikoragwo na mwĩhoko. Marĩti mĩario ĩno marĩ thĩinĩ wa cukuru wa primary wa Karurumo thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Rũnyenje kũrĩa kũrĩ na mambura ma ũvandi wa mĩtĩ. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Mũtongoria wa nthĩũrũ ya Kenya Ndagĩtarĩ William Ruto nĩekĩte gĩkaro na kũroba gĩcigo kĩa Mathira kaunti-inĩ ya Nyeri garone nini ya Rais Sagana State nontobo ache yarokere ya gũtĩa Anne Wanjiru ũrawisikiene mũno ya Muchiro. Ethiritwe ai mũtongoria Mwanka itakarare thĩra gĩto turobwawe Jumapili nthiru na Rais Ruto amukathĩte nontobo wĩru bwawe bwa kwithira akirutanĩria ngũĩ na atongoria banki nĩ nyautira na kwithira akiruta ngũĩ ikoneka. Ile mfumo ya NHIF ya bima ya hospitali ilikuwa inafikia watu wachache. Lazima ukuwe na kazi ama uwe na uwezo. Nyinyi kina mama wangapi wenu wako na kazi ya kuajiriwa na Sasa ikisemekana, niwaulize, ikisemekana ati ili upate bima ya hospitali lazima uwe na kazi, nyinyi mtapata kweli? Ndio nikasema hii kitu tubadilishe, ili tuwe na bima ya afya ambaye itafikia kila mtu. Yule yako na kazi apate, yule pia hana kazi apate. Na tumesema kwa wale watu ambao hawana uwezo, serikali ya Kenya itawalipia. Wale wako na uwezo, kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1,000, kuna mwenye atalipa 500, kuna mwenye atalipa 200, kuna mwenye atalipa 100 kulingana na uwezo ya kila mtu. Si namna hiyo jameni? Ndio mtu akienda hospitali, hata kama ni kupasuliwa ama ni hospitali aina gani, unaenda hospitali, unatibiwa, unamaliziwa, unaenda nyumbani, bima ya afya inalipa gharama ya hospitali. Na mimi naomba nyinyi kina mama, kila mmoja wenu mjiandikishe. Si ndio? Kila mmoja wenu mjiandikishe. Na usingoje kuwa mgonjwa ndio ujiandikishe, hapana. Unajiandikisha mapema. Sawa sawa? Kwanza wacha niulize nyinyi wangapi wamejiandikisha hapa kwa maneno ya SHA? Ala.
Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Allah, mko rada juu sana. So ile kazi sasa tutafanya hapa katikati ni kuhakikisha ya kwamba hii mambo ya SHA inafanya kazi kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe zake ati kwenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja. Ndio jameni? Si namna hiyo? Akariba kumantere chia wakome rwiri rwarere bakuromba thirikari nene wekira bams barabara nene ya kumarwire wetantere chia Isiolo na rankulo kibakuromba inyanto aritwa witaniria otieri gukwithira goyekirwa biona nilibo kenda kurieria metinwera kaingi yethirete ikionekana ntere muno o skurune ya Kathongo na yotiera atumiri barabara iba kwithira bate kuwatwa imitino maita kwa maita. Akariba rwire na muno bagwakomi bakutheti barabara nene ya kuma rwire kuthibwa Isiolo ikiraba kuga barabara ne tire na mbampu ntobura bogotema kokagia mitino kagita nontunkarire kuruka rwiro nkurukia Akariba babaruga mona kwithiriba kwerutaniria muno kwebakira mbampu barabara nieno irethira roni barabara yetu kuma rwire gwita gwakome katikati aja itwethirwe thina muno junction ya gwita Kathongo primary school itwethirwe twina accident nyingi muno tungari ni kugea muno na tutekirwa mbambu barabara kuma egwekirwa kwa mbere ngucoka ngatho tubathirikari gutwakira barabara njega barabara ni njega ende kwina challenges no barabara ya murire Isiolo ni athukire barabara je na ndi na ngari nyingi muno tunyire cieta barabara cionthe ciacokere njira neje aja antu bakuite muno barabara kuma rwire gwita Isiolo aja o marwire gintu 1 km au ngari cio kuruka ruro muno kwina skuru ya Kathongo ire au gutimba twana rimwe tukumira njira ne nonga mtu agachumya gaitania twana tu kendo ngo tutagaria barabara bamseu tomithithia uzaire ikithira na ndene rathire kaire tena bime pere tukuthithia nontu izi njira iso bisi bamseize twamekire nontu bokwithira ne kuraga antu mono nukona ikithiorone na ngari cireja ciumete ndeze na ndeze ciogei zazo turetu na twana tu twingi mono twetu twana ibas tato kuruka iraza zo itolenya tukiga gwogwa tubakuona accident nyingi mono antu raia bongo bomire baraciekira bumps cia tiri ende nithireketie nontu mbura kura bumps nithirete na thaici kwina gwati bunene nontu antu au kwina cukuru na ngari kwa speed mono I personally ndajukiria chance gwita kwa kela tweta twaria na boke na bomba gutwikira mbere bumps ira chegwa kwa meara uria bumps ire gwita kekela batombere kuthingatira bumps iria batuja raia twajukia jukumu ewekira bumps ira chegwa kwa meara uria na bando tu still bumps ira chateri twekire bumps ira gaikuthira tuguta mioyo mingi sana. The other day atwathithia bunge atwathika last week but one iromba ryo kire thirikari nene raithirio ntububuka ingometino nyia kodia thirikari na ariko ithithite bunge ko mami kana ni ati ukuthithia bunge ri antu bachikira bumps owe utakwenda kumenya no kugitaniria barabara eneo no wina antu bagwitira barabara eneo kela national government lakini bute kuthingatira nteto yu thirikari kethe kuomba etwekire mbampu ingano na etwekire zebra crossing kethe gukombeka kenda ana babe tubatiga kugithira njira una risk nene iruguru muno kinyantu bongo antu bane bongo iba kuringirwo na ndana ibo tumakaira muno na signboard cia kone go school ire au nya signboard oticho twekire tubauta school antu bas scrub na bono iba athukire buru kuma giciwo mbunge kia Borenke reportera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi Kathasha mwanya muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegi ari kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cia Weru tha mwanja ogeta tukura yetu shokerete ndeto nkuluki Ongera nko rumori rwimbaimbe Weru FM 96.4 rumori rwa Ameru umamundune eja werune tukugwate ugeni ndegoro ya tuirio tutu thongi Ingo kugwata ugeni aja Weru TV rikone arua tumenye njira ingi ekuruga ikwashe bia tubikarijanirwa na nguku ngamita aroma fried chicken
turi na musemo aja nio karita no kurugira nja yaku na narwo mutegeri wetu tutegere rugere ya into biria turugaga bigatigara kuri brad the leftover foods tuiterikone turenda kima yetu itherwere crispy komi boega. That's our ugali. Look fast yeku ina ngima yeku iri prepared yau iri tayari bachelors wote njao mtu atiomba kudidi eri kamande yetu nukuona uria karire nukuona tu colors tu twa the vegetables ici cia hoho irio bia kawaida ende birugi na njira mwanya mwanya gikwashe gyaku ikethirwa gi crispy In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Gakwa togeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntubo kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru tha mwanja twicokera ni ati arira muntu aukuma kombone bonda wa chiambogita ulebi ne nyabange kubunga no ntubo maitia mwanya imakarika yara yenyangakia bonene utoro bwa muntu na yeya na kena muntu kwirethira akirema wichukumane na ntubange kaita karaithira agita kwa mukiro tungata bwa kimabo mwiri mwandiki wetu wa ndeto Anthony Kathinya no tonia burantu baba kuromba karima turene kwithira beba mukirane nya obatetheria wishokanire no chokanirio utorobo ya withira na kine chunje kia mbere kia riboti ya mwanya. Lingana na uturi bangwatanira kimandiguru mitaye mabanda nithite na mbere kuongera wiki na ina wagibo wikalia kirimeji menene kwa mwelekera muja Nairobi mitaye mabanda ya Mathare, Kibera, Kawangware, Mukuru kwa Njenga na Korogosho ni mia mitaile na kiwango kinene kia wagibo wikalia na wiki na ina mekalika mangi taana banini kuendia meli kulingana na ngwatanira kimandiguru wiki na ikiri mitaine mabanda budhiri tubukithithio ni mwana binini bia maka gatigati 18 na 30 kaumo kama thina mama kakigota kwa kwithirwa kali uthini amwe na limbome ya muturire amwe no gukire mitaine mabanda kwini mwana bijo kitetaga la kugarura mitugo yao na gutuka kioni kia jamii na kuendelea maunjo mai mwana kugaroroka na gutiga na wiki nae amwe no tumiri bwanda waja kulebia muthenyo mde tugitirimanaga na imwana Kathomba mutano Kawangware amujo Nairobi Kevin Opero Nyapara na Jean Kelly ni bamwe bahi mwana bingi mutano Kawangware balaba sinsitie mitugo na kwebera wiki nae amwana ndawaja kulebia Kevin Opero Nyapara agitwelethia bule ali mbome ya mutulile yatumile atiga mathomo alikira thikia mugwanja na gutonyera kiro wiki nae no utumiri bwanda waja kulebia ali munini. So vile niliacha kwenda shule nikakuja nikaanza kabezi na watu wakubwa jio wakati mimi nilikuanga kijana mdogo. So nilikuanga na miaka 7-8 hapo. So niko base na watu wakubwa wamekaa pale base. So ile design wananiambia niende shule, mimi nakataa kwenda shule. Ile kitu wanafanya hapo mimi nikikaa nao nikiona wana smoke, nikiona wanatumia madawa, kuna zile zinajita mabenzinzo, kuna zile zinajita white. Unaona, so mimi nikiona vile wanatumia hizo madawa wakiziwasha bado na mandovu kajaba hapo, unaona wakiziseti pia mimi vile naona wakifanya hivyo naenda kwa chum na mabeshte wangu wale tunatoshana rika moja tunaingia tunaseti nao.
Kevin Okero aluga mbele gutumira ndawa ja kulebya mwana gutonya kilewe kinaye ale munini na gwakagita kanene mpaka lilono kilegeku ale mutano akawangware akihangaika yantu. Tukikuja tuko kwa jia bike. Nao polisi wako kwa gari yao wanakuja hapo kuchukua ule mwizi anapigwa kwa scene. So mimi nishatolewa kwa scene na makarao wanafika kwa scene. Kufika kwa scene wanauliza mwizi alikuwa anapigwa kwa wapi, hata ashaenda. So vile nilitolewa hapo nikakuja nikalazishwa mahali pengine hapa hivi kwa takataka nikalazwa hapo. Nilikuwa na dedi, by the way, nilikuwa na dedi. Ile design nilikuwa nasikia mimi yenyewe dunia si yuko tena. Sasa amepita tu na tenje yake. Akorora tenye ile ni mkia ile na una do. Sasa ina video bado umeshika. Ukimshika hivi yeye unashowe mpiga 9. Vile mimi nimempiga 9, kuna ule mwenye ako kwa pori already anamsaksua. Na kuna mwenye anamvaa. So hiyo kunyonga hiyo ndio kupigana 9, unacheki? Hiyo ndio kupigana 9. So ilikuwa lazima tuende tupigane 9. Jian kile na ulie na rugono talulu aliuga tonye kilewe kinaye ale kilathi kenyanya nyuma ya gukoko gino ae na tonyile ni asole bagino ae alikufatka nikakusafisi tuingie hivi mtani si mimi nikaanza kurukaruka. Kwanza nilipata mabeste wenye walikuwa mamangu walikuwa pia kwa crime, so vile walimzika wao wenyewe wakanichukua. So vile walinichukua mimi nimekaa na wasee huku mtaani, tunaitanga wazee, wanaitwa wazee wa mtaa wakongwe. Jiani akiuga gona wagalulile mitugo nyuma yako nukage nyuma ya sole bae balabadite kuyena bontere jaudero kulagwa ni polisi. Ilikuwa vurugu, tulibishana makarao, tulibaki watu wawili. Tulikuwa tumeenda 5. Hapo ndo nasema kama nikuponea mimi Mungu ni aliniokoa hapo. Jian na Kevin Nyapara aidha mpakomde baliga batulaga kwilaumu na gwisokera nikanya kale batele na kwa kuthina mbele na madhomo. Mungu sana sababu nilipoteza ngachazi mingi sana. Juu bado nilikuwa na opportunity za kusoma pia. Crime si fiti, crime si poa. As long as umeingia kwa crime ndio umeanza kuhesabu zile masiku zako za kuishi. Juu utasema utakuwa ukiingia utakuwa unatoka nio kila siku. Juu hata mtu mwenye anafanya kazi kwa supermarket alipon kila siku. Kulinga na utule bangwa tenerene Kimandegoro nego tete wongele kubwana banini bairetu kutiga skuru na baingi kwa mbili kwende mele tathine mwenene kilimita ya mabanda. Faith Shivoko na Shalvin Nzwema ni bamwe bali tubale bedhili tubagito miranda waja kulebya na kuidira bali kirewe kinae na kilimitu wengi medhoku aidha gwetukira ngwataniro ya warembo unique nterija kwa wangware ni bagarokite na kodhonde kamitugo. Mimi nimetumia ndovu, nimetumia kwa mtu elewe ni hiyo inakuwa chini ya lips, bangi, pombe. Nilikuwa najidunga but sikujidunga sana. Afu na jaba. As long as uko na mikono mbili unaweza waka. Wewe work hard, ushughulikie mtoto wako. Huwezi jua uko mbele Mungu atakuprovidea nini. Usai lose hope. Yeah. Kathushe mwanya muno kiwe mutegire Weru TV no tubakona kanya gakwatana batwe kinde tochia Weru tha mwanja gakwendera kaita kia na ntukwinja yoyo ritari mopya murungu mwene